الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, magsyukur kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu syukur. Di anaysat kita hatinan na pinagkasuha sa nginituin. Yan murah-murahan magtawang kita mapo sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain pinagbarkat. Yan ay nagkasuha-kasuha sa ito. Yan sarta, yan lebi-lebinin tiya. Pinaabot kita si waktu atau si musim dan buah pinagkahat jenis sa musim. Bisita tiri amman Allah subhanahu wa ta'ala puas amman Ramadan. Yene mian maghaji tujuh Baitullah Haram. Napuas amman sawaninin mian kipag bisara men wa kami sinilay sa pangijang kami si mian sa Abu Manal. Basa sa gimituin alhamdulillah iro tapik tembi atau kagbisara-bisara tembi bisan depende kaba tahun dosa. Itu terserah tadi semua si waktu ni atau si mian semua si waktu ni atau si mian oras ni yene tabut ni sabene jin na bisantin teni abang kita ni mian tahati na wek tadi perkala atau parangan-parangan melingkan gak dapat si oras kedok si waktu ni gania etinen lai mian kue ineruk ine mian bisan belik-belik tadi ku salawatin yan bis salatu atau metahalan tu melingkat tedo tangbilai mian magtamba-tamba ini makatuju kita hindi aman Allah subhanahu wa ta'ala saraban bang minalik-balik yan pagpeset hindi ina-ina bang ganta yan magkahap si kita hindi lagi-lagi pag-agamati dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Look, mian po sa balian ang kanin tebisara weko tebisara tepena we kami kinagbisarang kami sini kapag masuran kami sa pangijang kami sini duk sa Abu Manal mian pegenia mian kepong kanihan TV ampan Pilipinas tiya setu ne si Magka natinen mabaya sa pakala si TV mian yene si pelihalan parkala yene song hinang TV to labi-labi si meli si Magkale ne song magajito mian alhamdulillah ini sila si Makkah mian kesetuhanin na murah-murahan bang paili sabsi tinawpikan Allah subhanahu wa ta'ala kemon na siya manahili hinang wede yene kanta kakituhan din atau minagsud ang malahatin na tinanunay dan buha ang manurupon Islam lime mian yene mian maghaji tujuh Baitullah Haram. Naus may kemudian sa agama Islam magmat hajar pambisan SB Luxto bisan niya pagkasetinan maudu ko kakao si kitri pasalin ang lokiamat yan pasal niyan bayuan manusia niyan ga to gusto besar we ko ginisan manusia siya lokiamat patinan sinay atau tinabang atau kinisan Allah subhanahu wa ta'ala dembu asa bangga etinan dembu kinisa mangga dawus kandi niyan sumagua ako ben makasumati si kaam sa etinan ekka do makibis ako bang tek nusain me kama kana kanin batang peluas aman sa banien enggak daw busme ako mian subjectin mian sumagua na puas daw at jamban ene mian bisara itu atau ene maudu to pagiyati asiye me kipong kanihat tagdama Pilipinas to si mian magkane sa tama ko si amban kitiritin mian pengajian atau mekipesep si kitiritin dengan parangan na kitibisamian yan ay palihalan pa sa kinihinang sunghinang tibitusilok dito lagi-lagi niyan mangkaam song magajilo buksi yan ay pinte melisi magtalay na murah-murahan bangpain na tinin niyan lunet esep lunet ay bangpain basta hadja kitibilumami sa amihan yan tibisaratin di niyan kaw-kaw tinisabi tinin aman saman tipagkesep di pinalik-balik bisarain ko salawat kau kita itinin surat Allah subhanahu wa ta'ala si kita bikabankan atawa magtamba-tamba yene niyan buhat timbangan ti maghapin tabot kita mo na tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala saman penisrati na ilmu niyan Allah subhanahu wa ta'ala dan buhang manrupul Islam di mene ajito na kemudian sa Islam managna kita tagnan tibitin ang bangkot
Katinen ini maghaji. Hajiin tahati we teri kemon bangsa Islam, kemon umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyan ini hajiin dambua amman rukun Islam lini. Dambua amman rukun Islam lini. Urus tahati we teri. Tahati we teri rukun Islam linahin katinen fardu ain sigiteri. Katinen fardu ainin taabut si Allah kiamat من مولى انك انت تجو حضرة الله سبحانه وتعالى كواجبا كده امر الله سبحانه وتعالى كفتكان كده فرض وابديه تجو كده بين فرض عين دينا كده مجهينا سيه يene niyan mula-mula ng Islam nito fardu ainin sigit kaya fardu ainin tawad si Allah kiamat tinilaw kita liwa Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa atawa baran-baran manusia gay kagsekupan gay kagbuhan. Medyaw na kiminihin gay tabawa andane atawa gay tabawa elane wa medatuawe anak niya sana uswawalis na gai sumebuwa pang parduain baran-baran no tinilaw kawa Allah subhanahu wa ta'ala pang tahinang nuro kaya upama maghajiin atau pang tahinang nuro kaya magpuwasahin bang tahinang nuro ke magsambahayanin, bang tahinang nuro ke magzakatin, bang tahinang nuro ke magsyahadatin, irin amban mula-mula penutan parduain sigitivi, amban Allah subhanahu wa ta'ala taabot si Allah kiamat, tinilaw kitivi dambuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bang tahinang ke nuro ke yene pardu limainin, atawanin bangwega hinang tivi, mangga maghinangin pardulmainin tabut kita mo na tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. May kipamangtinin sa agama Islam. Ang ganito, niyan asal suwaypit bisrati bidarandaran, suwaypit beset dibited sige-sige, mula-mula yan penuhutan pardu to ang bangkemon, sadi ang pardu semua berdimele, yan penuhutan din kemon yan ipaparkala at watawali merupun misalnya. Yang buah amal limela yan sinasangkil ko ito. Kaya ang siwaktune, yan maghaji tujuh Baitullahil Haram. Umos, bisawati bidhelu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ining tandaan ito asal pinawajib sigitibi atau pinapardo. Wallahu subhanahu wa ta'ala sigitibi in kapaghajiin. Niyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awwala bayti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ini dampuan ayat Allah Subhanahu wa taala marahin nabisan ketidakadian sa basa tadi kasati ayat sedih raja tina mengaka angaka sedikit dari mereka jami'an. So mararahin natin ang buhay ini. Niyatin Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Niyatin Allah subhanahu wa ta'ala asal pinapardo, asal pangandakan dan sikita yung manusia. Yan ang naghaji tujuh Baitullahin, si sine-sine manusia ang nagiging tujuh Baitullah. Kaya na ang bangkiti ng Pilipinas, si sine-sine kita yung nagiging maghaji tujuh Baitullah, asal taraap kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Taraap kita kay kita hatin ang kinapiningdalan bang umabot artatan di bang TGS yan TGS tadi nagpipito sa amin ang manlahat tadi sampai hatin mo na balik pito mga paskabahin, pito mga pas arapatin, mga pasiminahin, mga pasyene yan masilharamin asal wajib tadi sikitiri ambar Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa dok syarat na may kapampilan sa agama Islam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala man istata'a ilayhi sabila. Sisine-sine penhadja yan na manusia atau ipun ko yan nagkikies magkusi magbahay. Walhasil kakit na kawaziban maghaji kemon. Kakit na kawaziban maghaji kemon ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Yero kawaziban nagajiin sisine-sine manusia nagkikies. Sisine-sine manusia nagkikies pito tujumat amban Pilipinas itu amban ini lahat sa amin itu si Makkah di kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ingat ne bang iya nagkages na si Pilipinas nagkages amban
ambat ini lahat dito si Magka asal TGS baran na duk TGS arta na mula-mula umus niyan ingat ne bang iya ka dito ga tunay ne yan at TGS na lay inin pa indaakan amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuye taabot mata iya taabot hukum na iya hinukum Allah subhanahu wa ta'ala pinipole tujuhalat Allah subhanahu wa ta'ala iya sidialan PKGS na maghaji buga tunay na magajin ingat ne pain asal masi ititila wa Allah subhanahu wa ta'ala piniya amban iya iya na rukun miyan bangwe ga tunay na magajin bumagagayas iya amban baran ne katinan kole sanyang ubus lebih-lebih ng pangarta na magagayas iya ngus inin miyan ingat tili duk inin hena tili si sinesine in manusia sinesine in manusia nekages amban baran ni hap parasan ni hap lesanen ga saki ga niya mekemudarat iya ga niya meges iya lesilahat amban lahat ni serta lebih-lebih dan arta ng maglabi-labi sa amihan buka iya dito ga tunay na ina megejiin ito kan Allah subhanahu wa ta'ala wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin kailan manusia lay magkafir tuju Allah subhanahu wa ta'ala min kalbisar kailan manusia lay sababan nekagayas iya bisan iya magsambahayang bisan iya magzakat bisan iya nahinang kemon rukun sa diya matupurajilay nekagayas iya sumiruwa ga iya dito ga tunay na iya na pangandakan tuwan tujuyin ga maghaji bu miyaan sa ikalan nin nekagayas baradan duk magayas artanin umus kan Allah subhanahu wa ta'ala manusiyan binista wa Allah subhanahu wa ta'ala amman magkapagkabir tujri kasi nagkatujudaakan Allah subhanahu wa ta'ala nagka manusia lay sidaakan si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tujri sababan gausa amban lahat me gatunay ne pito si waktu ne megayas si waktu ne haplesadan duk si waktu ne ekkarta ne megayas umus asal ina ne pain pinila wiya wa Allah subhanahu wa ta'ala do inena niya ginela liya wa Allah subhanahu wa ta'ala itinin magkapil kujye salaman ang bangga iya meke ina meke tunay yene dembuwa pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tujuye ina magkajye ito sa magkain sa amin iya فإن الله غني العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جميعا itinan dalilin asal tandaanin wajib sikit yung nagajin pang megagayas hap parantan di hap lasatan di duk artatan di samian nini miyan megagayas TGS TV TGS miyan we TV artatan di sabi no pito si Magka ngabot Magka ubos banggay hinang TV bintal bisara tinenan kitiwi Allah subhanahu wa ta'ala nagkatudjuya kesuno tuwas amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala maghaji na kita so inin panesed ko siya pun mula-mula na ikipungtin sa agama Islam ina hinang ta so ikitawhan kami pepita siya magsambahayang tagna niyan sa tuwas amban rukun syahadat ina pinay magsambahayang kita ni Obama patatatara busan si Ikidiki magsambahayang kita ni Obama ubos ina siya tiyawat kabibang ina sin sambahayang sumay kitauhan tayo na ikapuntin sa agama Islam. Naman pende bang tiyer kung sambahayangin. Tiyer kung sambahayangin. Atawa ine matabatal sambahayangin. Atawa ine piye ni anwak ko sambahayangin ka isati. Sumiruha, panagnan. Tagna dukte di tabihinang tendi. Dukte di na magjato sige tabihinang tendi. Ine ng sambahayangin. Atawa ine gunate di si sambahayangin sa niyan. Iyan. Diniktian ti si puwase. Wiki ti muwase. Ine nan puwasahin atawa ine gunate di si puwasahin. Inin na ikipungtin sa agama Islam. Mangkin kiti bigelan maalasatan di naghinang tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkitauhan ti mang ine gunate di sambahayangin. Ine kigunahan ti di sambahayangin. Lupang ine kigunahan ti di si puwasahin sa amihan. Lupang ine kigunahan ti di bituk kiti di sarato. O ituto yan hejin atawa ine nan hejin sa niya. Maghaji, pirain kita tujuh Makkah. Maghaji kita tujuh Makkah. Okay. Tinilaw ko. Murwengan niyan Abu Nada dito sa Makkah. Maghaji. Si
Sige ko nagkalengan, lesi lahat, sinasilan, tinilaw ko, pinakokyo, omalik, pinakokyo ko na. Atau Abu Madal, atau Karama, atau sinasamian na maghaji. Umos, yung ko pre maghaji, tujuh Makkah. Akahanun ko, ine-inenan maghajiin. Atau ine hati maghajiin, pagiyo hinang no. Samantara hati na hinang no kaya tawhan yan. Pag-ibanggi, pag-hinangyan, kita tawhan no kaya maghinang. Sumihangkan kita maghinang pag-ikinatawhan mo ito. Doon kasi yung may kibungtin sa akam Islam. Sayan mungkin magjato hinangin si kita li. Mungkin miyaan netinan niya. Sama na hinangkan bisumay kitawhan tayo ang ine hinang pag-hinangati bisamiyan. Kung kita maglahing mo ba sa lahat? Ine na pasta maglahingin, supaya kita nagkasyarohan atau ubus niya maging tiliga, may kasin kita bisamiyan. Dinikyan magtana ka, magtatanain. Dinikyan ka, magpasayroin sa amin, inapasay usaha sa amin. Yan kiunahan. Magpasayroin, yan kiunahan magtalit, yan. Kaya ito, tambihin, tatay-datan naman may kinangkili. Dito si ibadat, dinikyan sa ito. Siway kitawhan, tabibang inenan atau ihetinan inang tiriyan. Umuspito si kita bisa maututo. Dito kita bisa tapit po ito, inenan haji inat ko si magkahin. Tinilaw kita diyan. Nukko kami maghaji. Inainaon di ko kang titiraw rumen haji pinte ka maghaji ito. Si Makra kang nukkan pinain kinyan keenan haji malik. Ito si Pilipinas. Bang tagtep ka si Pilipinas kaya keenan haji mapatay ko. Atawanin miyan na pinain may kirusong manggato inan haji. Buhin na ikaw tagtep mo si Makra. Maghaji ito si Makra gane katawhan na bang piyaro kong naghajiin. Ganang tatain na bang ipiye baywal taghajiin. Ganang kitawhan na bang ine makabatal taghajiin sa maghaji ito. Ganang kitawhan na bang tiyawa si taghajiin ito sa amya. Maghaji na ito, pina maghaji. Pwede na kapagtek na ito, batal taghajiin ng katawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtek ka sa lahat. Subhanallah, Allahu Akbar. Gay pina makasari na ko pina intayin taon bakas makapaghaji no ko pina mo yung. Bakas makapaghaji no ko busong. Nagkabusong. Muli na ikaw hajinan baik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nina yan, hitinan, hajitan bi. Haji si manusia. Haji duk haji kita terbesar-besar haji. Tekiat kasin tadi, dumen haji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen haji karena hitinan pag-ibarat tuju penumay kaya narapun sa limanay. Sumibuwa, pag-bangkit kayan haji nga magtingitan bi. Atawanin niya ang mulingkap ning ganahimutan di sana pag-haji na basa hindi bisa niya. Sumibuwa, pang haji tuju Allah subhanahu wa ta'ala akan tegam. 200,000 po ito sa pusukay ng mga Pilipinas. Atawa miyan palabi be, bang dumendo tinan ka na Allah subhanahu wa ta'ala akan tegam lepas 200,000 lay. Lepas loob din ito si magkahin ne, si madirain, magkuregahin sa amyan na buhatan sa amyan, gatumua tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inin bisarahin na kemudian sa agama Islam, inin kesegandalannya. Dati din maghaji karena ariya, dati din maghaji karena pamakalimakanin, dati din maghaji karena ito kita dikeran sa amian, dumain. Sumubuan maghaji kita di karena Allah subhanahu wa ta'ala sa amian. Tekalabi rukukam sa magkalog ka. Hello? Oka, may sumakalo, tigyan nyo po. Noken. Ubos, miyan, palatong kita di, ine hati sin haji, maghajiin. Inin, dukti haji tadi, pepituhan tambi maghaji, inin hinang tambi atau inin hajiin. Atau inenan kahaji, yene habikin. Haji na ganalin atau kahaji tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini. Hajiin, inna kaulamaan insanian, yene inna huwa qasdu Makkah. Huwa qasdu Makkah liadai al-farida atau liadai ibadat al-tawaf was-sa'i wal-wuquf bi Arafah wa sa'iril manasik istijabatan li amrillahi subhanahu wa ta'ala wa ibtighaan mardati
wajhihi wa ibtighaan mardatillah. Ngaw ka na muna. Kung pa magay, napekat akanong purok kita may kontak daw siya balik at ano doon siya. Magsisimag ka rin. Ininan hatik hajin na kapuntin sa agama Islam. Ine. Kaya pena nag-hajin na ito si Magkahin. Duman nila pasin na 200,000 at 200,000. Dumain. Dumain pena nga adok pagtet kabalik sa lahat na kamusulman niya 200 sa tawa 300 sa tawa ine sa niya na tawa. Tinakahap na pin na ikalanan sa niya dumain. Dumain nagsunin pitong itoin na tawa niya inaruk kaya siyang gitanligay. Sumiruwa kapituhan kandi. Kapituhan kandi din nga lepasin bin 200,000 Obama. Atau 300,000 sa niya ang pito to Jumaka. Ina nagsunin. Yan din na maghaji. Ina yajiim. Ina hati nagajiim. Yan na pito si Makka. Gay ka tagajian, gay ka enan maghaji manusiain manggay no pito si Makka. Kagainan pituhanin. Pito si Makka. Yayan mga ambanan na lahat nin. Ambanan ni ahalinin, pamilyanin, anak nin, atau usmanin. Ina pito si Makka. Niya tinunay wen atau niya nagsud ni. Niya maksud ni. Niya maksud na pituhan tangbi. Ina tagna maksud. Yene tagna maksud etinan nag-ibadat. Niya maksud sa di pito si Makka. Dan buwa do yan at paglipasan bisin bin. Kapilipasan tebisin at pito si Makka sa amiyaan kam nagkagayasin. Dan buwa do yan nag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Nunay pag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. Umusnan sinin bang si haji, ibadat ina na ikapungtinihan sa agama Islam. Ina ibadat tinunay binatawah ninang binabito si Magkahin. Gay tahinang mang sahat sa di. Gay tahinang la si Pilipinas. Gay tahinang si Nian Amerika. Gay tahinang si London. Gay tahinang si lahat sa di. Ang banmiyan sumiguha. Yan ay ibadatinin paginginangan niyahin suway ko si Makka. Niyan enen maghaji. Pangbang na kang ambanan mo lahat nun. Dito si Makka nunay mag-ibadat niyan maghaji to di Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ibadat ini. Tinilaw. Katilaw kita ni ibadat ini katiyuhan bisunat ka iba sa mga ambanan lahat din. Pangilipas arta din sa niyan ini. Ini niyan ibadat katiyuhan din. Tagna yan pin tinunay na ito si Makka ibadat kapituhan din. Minagsubi na ito si Makka hindi na niya mag-ibadatin. Tagna gay tahinang ibadatin mangganon si Makka ga niya amakan sa di at okay na tampat sa di. Yan ay pagtawapan melingkan les si Baitullah. Les si Kaabali pagtawapanin. Yan tagna bituhan ta si Makkain nunay mag-ibadat. Nunay mag-ibadat. Ibadat ina tagna yan ay magtawap. Magtawab blessing kitilibot ka bali. Kayunang tainang tininikemo na tinan ka ang magkajiin. Lukbis ang pinmangga magkajiin magkapag-umra na ka, alhamdulillah. Tainang nasana nuebi. Ngayon tekita lain, tekita vine pabahin na biyaan, naman pagtawapanin. Pag-umos magtawab. Nimpito tawab lay, nimpito libot lay, pag-umos tesuno. Nunay kawalpain na si Makka nag-ibadat. Yan nagkapalinganan no yan, etinen, lumengan si Elep 2 puno. Yan etin puno niyang Sabado puno Marwa. Yan ang si Tagsaihan lay. Si Tagsaihan lay, pagyan niya yan 2 puno diyan Tagsaihan yan. Yan ay yan puno Sabado Marwa. Umos, pagkakaluhan tayo naglengan. Dakam pimbine, dakit naguro na ikipuntin sa agama Islam. Di unahat siya kita maglengan atau magluyo-luyo sa diyan, magtutut atau magpinayin chance ka na nagkasyo orasinin. Kaya no naman tayo ang bigay. Si waktu kita maglengan lumengan, buksungot tandi, bukmiyan pagkeng tandi amban puro sapa, umos to Jumarwa, umos magbalik-balik nimpito sa diyan, nimpito niyan libot bay. Umos inahinang tenbilusian na kipungtin sa agama Islam, dialam penunay ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. Dialam ibadat kita diyan. Gani at nagpidaan na tawapin. Bukpagsayihin, dietin ang duksang bahayang.
ibadat etinan iyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yan haja pipidanan, pagsambahayangin, si waktu kita nga nangutapmir to hiram, gay kita makasari mangan, gay kita makasari nginom, gay kita makasari misa. Sumagawa bang si pagtawapan dito si pagsaihan, makasari ka misa sa di ang patay patihalay, makasari ka nginom bato bagyang nginom buhay samsam, demikian na si pagsaihan. Makasari ka nginom, makasari ka misa, sumagawa bang sambahayang gay ka makasari, sumagawa bang si pahala si bang si darajat, sali duhay darajat nen, dupala nen, etinan no pagsambayang lay, etinan dialen kiyo darajat pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dahil kita yung nagduwa-ruwe, walo na kita yung hati naggangan sa aming ganap ay dani. Da, sumay asa-asa hundi, kita may magsandal petyang sa amihan, bisa sa inga petyang kami asa sinambalan pain, inumos, yan ay kakahilangan ay magtawap pero muli sa ilay, kaya sa ibadat ka rito di Allah subhanahu wa ta'ala. Sikatello, yan ay walukog biara pa, yan ay pangtabot na yan ay si Eleo siyang bagi bata Zul Hajli, yan ay kulang hajilay, di kita bisa arapat, di kam sa arapat na gajinlay pero yung kikwapanin, yan ang ina yan ay mag-ibadat. Dumabisan kam duman yan magsambahayang, bisan duman inarok ina siwa luunhad sa kam diwa perendeng diwa luma-luma di, atau diwa payat-payat di, atau mangganya duman na luunhad sa perendeng ko diwa kayo rata ina sa amihan, lu sa arapat, diyalan kiyo ina, diyalan kiyo pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dakan magbiruwa, piyo kita rin nagkasuwa sa amihan, panaot-naot, pinain, emet, bagay kung tigapagkasuwa na sa harapat, atau magkasuwa na si Jabal, si Puno Rahma, atau si Puno Harapat, ilay, pagkasuwanin na, dumain. Dumain siya nagsutkan din ikipungkay sa agam Islam, sumagawa, piyo kita rin ina, nunay, pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, niyan ilikkat kan bisine, yan sa hap na makhluk. Amman kemon makhluk pinapanjari wallahu subhanahu wa ta'ala hafan man malaikat yan nagambua manusia hinapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan iliktaten di hinangten di niyan puas amban bakkas ni Ibrahim alaihi salatu wasalam hinangatan di piyo amban pagtawap si pagsay sa arapat sa amian hinangten di iliktaten di lukitin ut pangandatan ten akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkan dunan kita di inarok ina tiyo, naglangan itinan magpasyal, dunan kita tiyo magluyo-luyo, dunan kita tiyo magkento magkaswa, sumagawa ina nagluhatan di maksud, mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mankin kita kailan, atau yayin ininan magkaji tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang dunan sa amiyan, nagsutan din nagkipuntan sa agam Islam, ngayon bisarahin dunan bisarako, sumagawa ini may bisaran esarain kajitan biga etinan sumampay tuju Allah subhanahu wa ta'ala lepas artain lepas luhugin duk inate niyan dusa tekjoin hati sabihan pagi asabab yan nariyalay sabab yan sumalay pagalagalay niyan tedoten di dumen pahala sumagawa ini niyan kakatan aja Allah subhanahu wa ta'ala nasubay pindahan tadi etinan sumay pindahan tadi natan di saya maksudkan di samian, yan man mangkianan kita yatinan pamaya ininan maghaji, saya hinangkan di dulang kita ipito dengan magpasyal kag eka sinta ni atau eka rata tabi may kakuha na kita ni. Apakah tigara umusam panataro ka ano ko atul ko sa jare kunat tao sa ano sa popol, tao sa popol na kini. Kuha no kita dai. Daro kam tahala ka insyaallah bangano ta masro kita me 30 minutes. Niya na siya kanta may rutin, garan ta umus po ito maguguinin. So nakuha, inshallah pagkatay pag-usap, datarkan ano, niya masin umus tabi, niya nagkisato barang-barang buha, ang madrukon haji, si niya wajib ne, si niya sunat ne, si kiyong makabatal ne, pito may kabatang hinang ne, inshallah, masin unta doon tabi kiyong inshallah. So nakuha, magpapam, ano kuraw, niya i-dekat ne, ang magkain po, doktor sa pong kulano, niya umus rajen, apa to humana pe latin sikit bisan merentai itu kurang satu kutwe oke apa yan para palihalan pasal maghaji tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan kahaban at yan maksudin atau yan hetinan balik ko inenan maghaji iyan natin nunay
atau yene manusia sine-sine magmaksud tuju Makkah. Sine-sine magmaksud tuju Makkah. Maksud nila ito tuju Makkahin yene tinne nunay mag-ibadat. Yene nunay mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nunay mag-ibadat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Umos, ina tagnatag na ibadat tinunayin na atau hininangnin, ina pagtip kato si Makkah magtawag iye. Magtawag iye na si Baitullah, ina ninpito libutle. Nag-umos iye magtawag, tunay na nisab si kino ibadat. Tu si Makkah, ina magsai si Elet Safa duk Marwa. Nag-umos, magsai si Elet Safa duk Marwa ninpito. Pagtaabot, ina bulan haji, ina siyang mahangi batalay. Tujuh Arafat, lain bareng si Arafat, siyang bingi batalay. Tunay na nisab dembuwa ibadatinin. Miyan dembuwa ang rukun maghaji, ina bareng si Arafat, siyang bingi batalay. Yan nagsud na ito si Magkahin, ibadat mula-mula, ibadat telu parkala niyan, at telu ibadat niyan, napituhan ni si Magkahin. Dumen magpasyal, dumain mag-inarok-ina, dumain mag-niyan nagtutuhot, sumegwa, nunay mag-ibadat, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tu si Makkah, iyan na ibadat telu parkala niyan. Iyan na ibadat telu niyan, iyan na ibadat niyan, magtawag, duk magsai, duk ukub si Arafat, pagtawag bulan siyang bengi batain, yan na si Maghaji. Niyaman inenan maghaji, ito si Makkah, yemen enen atau yemen etinen, mungkin kainan maghaji sa amin tuju Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena Allah subhanahu wa ta'ala, bangisay nagsudong ito si Magkahin. Yan mengelepas arta nun abban lahat ito si Makkah, yan nagsudnon, akanon ituin, yan mula-mula, menunay penutan nen kemon nene ibadat telupar kalanya. Wasairil manasik istijabatan li amrillah. Duk seddi bi amban yene may ibadat le. Yene seddi bi amban yene magtawa. Duk seddi bi amban magsai. Duk seddi bi amban hukub le si Arafat. Umus kumaine. Yene kume nagtibak le pagtabot si Sempo bengi bata le si Jamarat le si Mina ni bagyene pinain nagtibagene si Jamarat le umos sampai periheng le si Mina balik talong bengi bata talong bengi niyan talong bengi le nakumus na puas amban niyan ene si Iyumelid le atau periheng le si Muzdalifa ine na sa amin indagin islai ibadat kemunian ketuhot le si yene mian ibadat telumian enen ibadat atawa kapanyapan si inenan si paghaji enen may ibadatnya. Nito pang tahinang tito nag-enan kayo maghaji pito tuju Makkah tuju Baitullah atau nag-enan kayo maghaji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namang po sa manmian ine na ako na tigisralay mian adakala kaji nun netinen karena manusia adakala kehaji nun hati karena dia atau adakala kehaji nun karena itu haji kinan apa haji atau abu haji sangan ko sihat ka pagtek keselat dipin abu haji dipinain abu haji dipinain niya kasi nabuwa na katawan na mangina inang natakto si Makkah kaya naman kasi kasi kalanin tagayabil ko yan kaya saya kaya ka manjari si Maguwa ni an dison kam kaya inang haji bisang kam gay na Abu Haji tima umbi sumegua basta hajja kam haji insyaallah subhanahu wa ta'ala gampe kita ke haji bang si manusia kan problema de sumegua basta hajja kita insyaallah haji atau tinima ke haji tanbi wa Allah subhanahu wa ta'ala wey pagkini inapas may ke konten sa alam Islam niya inapas bang tinima ke haji tanbi atau anan bang Tuan bekat ke waktu. Lepas tu, ano, tekanlah
Benar kam si internet tu. Oke. Mga kanuat ka mang tekelebi ko. Nagkamang ko tekelebi na. Duk na ko sa cellphone pa luwas ko. Duk ko sa cellphone na jere. Oke. No ketakayan ko. Umos. Weh. Tagye bangkit terlihat si manusia mian gara-gara problemade. Allah subhanahu wa ta'ala manusia lagi mekerungtung bas sikitili. Luk manusia in gay mekesiksa sikitili. Saya mekerungtung basin. Bang ni apa pas deglog tuan tiri Allah subhanahu wa ta'ala. Luk mekerung siksain. Bang ni apa kas pengandakan nekitili wa idang tiri Allah subhanahu wa ta'ala. Nan sinin maghajiin dakan tujuh Tuhan etinan dakan amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuh kita bilang maghaji kita yang megakole bang megakit kesanian simaran nuk siharta umus bang tatuhut tili ina tedatan di mekekong tesa kam Islam ina tedatan di bang tatuhut tili pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala ina bisara nurita Muhammad sallallahu alaihi wasallamin inna عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. الحديث رواه البخاري ومسلم. Ini bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekina fardu Allah subhanahu wa ta'ala megajin sikiteri. Sina megages. Amban umat amban ibu Allah subhanahu wa ta'ala mesina megages. Duk amban baran duk sarta ni pitus Makkah. Umus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunai ne dakan ia Tuhan siya impitu yang menghaji. Ia nak haji kita sarata ni nabian. Tuhan dan ilmu naksudnan. Umus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si waktu ni pin si sina pin menghaji. Keluas na menghaji pitu si Makkah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Si sina maghaji. Kaluas na manlahat na pito na si Makkah, tek na si Makkah. Awas tagyalan na to si paghajian dari si Makkah. To si Madinah tagyalan na silanganan paghajian na rin. Walam yarfuth walam yafsuk. Gaiya to si Makkah, si Arafat, si Mina, si Muzdalifah. Gaiya nagkahinang maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat to dua perkara. Kaisa maksiat nagkoto-koto. Kaisa maksiat nagkoto-koto, pesuno magpitapit na, pesuno galimot-galimot, sedina amban manusia. Jadi amban na iyan maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tu si dalam pagkatian. Kira manusia, lela nakerente naketinan pasal manusia, lela etinan pasal manusia maksiat, pasal lela rukdende. Pinta luwa magkasa, luwa nakapinta nag-ina-ina sa aman si pagkatian. Dengan pintu maghaji karena sumawa pintu karena kalau tahu tapi nak pergi ilai kenasan pun maghaji, ilai kenasan pun pindah nian maghaji, amban Pilipinas nak amban Riyadh nak amban Jeddah nak amban Makkah nak amban Madinah nak pindah, puro pindah pergi Eropa orang sekali kasuain, masa maghaji, dan nak kemudian sa Islam, dan betul kasi lo maghaji ilai pergi maghaji magtambah-tambah kriminal dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang bisa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ini. Cara magkasa dan siya pa na ito sila at nagkaswa dahat sa mga si Arafat. Dahat sa magkasa lusi dalam Masjid Haram. Si pagtawapan, si pagsaihan, si pagniyan luntalan, si pagdahat sa iyan. Gay. So ngayon niyan emet bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmasiyat itinang rin. Magsasa, iya magkasari. Emet bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sinasina maghaji. Kanos na mahat na maghaji ini. Walam yarfut, walam yafsuk. Gak na nagmasyat niya pa dua masyat niya. Gak etin ang masyat gani, masyat pinisara pasalan rukdande. Yung gani ang naglimot, gak niya nagkoto-koto, gak niya nagpitna-pitna, gak niya magsasa, gak niya magkina sa amin dalinis. Paghagan pin sa jin. Umos na jin, mula na pin na tutulahat niya. Malik. Pinri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula na tutulahat niya man bakas nagachilay. Raja ka yawmi waladathu ummu. Mula na pin na tutulahat niya. Umos ina tabawin me kemudian sa agama Islam. Ina tabawi ang mantigadyanin. Sa mamanggagan makapagmaksiyat lusi Makkah, lusi Arafat, lusi Mina, lusi Muzdalifah, lusi Masjid Haram. Ina tabawi. Ina tabawi. Lumayan kan nagkiro ang marusmari na tuhin.
Begini aku usbab ini anak bini akan menakan bini aku kena ini asid dia ini sama tu baik. So nekiho kam amman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tebobin. Ini tebobin o kam may maghaji amman Pilipinas. Kemo natin inshallah tebobin amman nekiho kam amman sa paknet mo amman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tebobin ini bisrahin diman bisrako. Sumiruwa kaptan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nakastabista sa Madina. Ilay kubulin. Si waktu kam nalam si iye. Si waktu rasmihan. Pinabalik nyawanan si waktu nalam kam tinda assalamu alaika ya Rasulullah. Si waktu nambuha ang panpala na nambuha ang panadawa. Yan basak edinen. Yan salawat ditujuhin. Salam ditujuhin. Si waktu kam nalam net po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Tinda assalamu alaika ya Rasulullah. Siwarasiyan pinabalik wallahu subhanahu wa ta'ala nyawanan tujuiye pwede elnum surat kita tini magharap duk kita bi kita binambukan kaabu alaikas salam pinna si kita bi isinambukan kita bi wene si waktu kita binalap tujuiye si Madina besi kubuna sa amyan niyan ini sahab ne salawat bisara tujuiye yene si bisrahin enen tedoten bi amman saban bisara te bi tujuiye sa amyan umus tedoten ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yasi pagsalawat na si pemisate ni siyeli. Umos, to si ito, kang umos na kita yung maghaji. Ga kita yung ikipaghinang inarok ina sa amin iba masya. Ga kasagitan hetitan bi. Ga kasagitan ibadatan bi hetinan ibarat tawat lay. Duk ibadat nagsailay, duk hukum sa harapat lay, duk magtibak lay, kaya mula sa amin la ibadat. Gana masyat ne, gana lisingki na gana ina sa amin. Hetinan tinubatan to Allah subhanahu wa ta'ala bang niya pagkastarabay pitok tinugtawat. Pumus pagmone kam. Pagmone kita bisa kehajitan bi ni ate mobi ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ate mobi ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen amban manusia may kepoten sa Islam. O kami maghaji dumen amban manusia ate mo tetinan niyan dumen kapanyapan amban manusia ate mo sumay inurungan kam te mo ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Ina tababin bang pinne mula ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun bakas magkajilay bakas magtawaklay bakas sailay bakas maghukup sa harapanay bakas memisita manalawak manalam si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay in Allah subhanahu wa ta'ala apin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'a kayawmi walatum mula ina pinna magkajaan na lay mula ina pinna amban yene palinganan na magkajilay timuonan naman Allah subhanahu wa ta'ala kaya pinna ye hanggang nakanak beho inanakan mo sa ina kana do sa rusene amban Allah subhanahu wa ta'ala ina pa may kapuntiran ng salam ina pa may kapuntiran inagatan di antag pahatin na ina pa kapinahadya sa ibin pa ibisan pa inarta Tebo tebi gay papahaji ang bantang ni kita inampun Allah subhanahu wa ta'ala. Sino manusia gay inampun Allah subhanahu wa ta'ala. Nanasinin, bang mabaya kita inampun, bang mabaya kam inampun bisebin Allah subhanahu wa ta'ala pahapon di magajin. Pahapon di magajin, maghaji kita ibipiyo sa amin bisray, sa amin itinan magsutan di. Dumen magsasa, dumen mag-inarok-ine, sumagawa, mag-ibadat. Ang manlesimat kanilang masilaram sa pagtawapan, si Pagsihan, hap-arapat, hap-mina, hap-pusdalipa sa amihan, sampai ubos sa jin. Hinipusan ng duktawapul wida mo na inikapudyo na dibalik. Tinatamobi naman Allah subhanahu wa ta'ala. Yene, pwekaam, nagkanak na inanakan mo sa ine, gaaniya dusa-dusene tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan tamobi naman Allah subhanahu wa ta'ala, inampun tamo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaatet niya dusa-dusa mga kanaa, yene manusiain. Bisan pa sa ingi at jerusan na tagma na sila. Sumirwa, pituye magtawad. Pituye hetinin maksud mag-ibara po Allah subhanahu wa ta'ala. Puro sa rin katektan ng tuo. Kadusap sigitan ne, tagtawad niya muli. Binunglewan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kamaliin na lay. Binunglewan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kasaan na lay. Binunglewan ni Allah subhanahu wa ta'ala may dusay pelemaili ang bang-iye tudyo Allah subhanahu wa ta'ala inipahenti Allah subhanahu wa ta'ala yahin bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja
min dhunubihi ka yawma waladatu ummu wala ni pinay ang pagtagajanen duk me dusene me pelebelay dinantian na wallahu subhanahu wa ta'ala kamulenen po iya nagtanap hantang nagtanap daw inanakan ng sa inay nagkaragdigi-digi ga niya dusa-dusene tudyo Allah subhanahu wa ta'ala idin tamotin di idin tamotin dahil kam miyan nagagot pindi ka na urungan ako ba kung metero miyan lasi magta ka na temuro kung anasin ko ka na tukang matap dahil so pahapon binagsunin pahapon binyatin pahapon nagkagilangin duman inanok ina sa amin mengurungan kanterohin sumaguwa ambar Allah subhanahu wa ta'ala ambar Allah subhanahu wa ta'ala ina temohin yene inanan na dusebin wa Allah subhanahu wa ta'ala saraban pagilipas garta bila manlahat pumustek katuo sa amin paginang bintawa pagimangin karena Allah subhanahu wa ta'ala naman karena manusia turong nag-amin inanan na we na dusebin tabot eta si waktu pitukam naglipas harta tinan kading sarabaran pumus turong nag-amin si waktu kamuli ini kwe pin nagkaam pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkanak ne dikit-dikit ho kaluas amban sikalang sa ini hawak tangga dusay dito di Allah subhanahu wa ta'ala nagana pinahaji amban me iyan na ikipangkil sa agama Islam kebon manusia hininang Allah subhanahu wa ta'ala dembuwa do mangga nagdusain gana dusane inaran Allah subhanahu wa ta'ala delok lambuli iyan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kedua manusia maghaji ibang tawa kagaji na nini si waktu mula ang magkagidyan ne kwe dusenen nagkanak etin kwe iye antang nagkanak diki-diki yan hawak tangga dusenen tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu yang maghaji sumibuwa sa amin kagidyanen mahagan ikipungtiyan sa agama Islam naghajiin dumain etinan inirok inay suwepitohan di dumain magpasyal dumain nagluyo-luyo dumain nagtutuhot dumain magkedew dumain panaut-naut sumibuwa ine piniputan di yene pinihatin di yene kampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala sigit di kwe nagkanak etinen peluas amban sikalang si ine ga niya duse sa amihan amban ka na duse tin di Allah subhanahu wa ta'ala ni piniputan di angkan suruh pahapti paghinantan di pahapti pagajitan di pahapti magsutan di sa iyan kahalanin detotan di amban Allah subhanahu wa ta'ala wumos niyan yan turun na kita ini tege manusiain gana dusene tagi manusiain gana ni adusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala kwen pinna Muhammad sallallahu alaihi wasallam isresina man hajja falam yarfuth o lam yafsuq raja min dhunubihi kayawma waladat ummu isresina maghaji gana kay pagmasya si pagajaan nalay tigmola iya tuju lahat ne kwen iya hantang nakanagda di adusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala tagi manusiain gana dusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala tagi manusiain gana niya dusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala inanan ni Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasunu al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah magtanda na may kamuntihan sa agama Islam dia na magtanda tedo tebitet asal magmatan ang mangkaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne manusia nagumrahin urus sampai nagumrah pinne urus sinangan aman umara pinne nagumrah pisi umrah nagumrah manusiain si waktu nagumrah pinapasan ni Allah subhanahu wa ta'ala yana sa umrah nila ikemon dusahin Awas pagiganin na duse, dito na umrah, katatahalaan na umrah, kasibunan na umrah sa amin, yan na dusele. Umus pagpaasa kaya maghaji. Umus na yung nag-umrah. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hajj al-mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umus ay nag-umrah, hinangan maghaji. Yan na siyang hinang biyan. Ngagat ka, may tinanay po na jin, kulang sa, may kuitato may sempu bangis na. Wallahu alam. Umus agaron di. Paghagan na pinne, pus mag-umrah, pus maghaji na Umus, bin Allah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag maghaji pinne, pus haji tinima. Haji tinima, haji na pinne, wal hajj al-mabrur. Pinne haji tinimain.
maghaji ni pinni haji tinima ni pinni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag maghaji pinni haji tinima wallahu subhanahu wa ta'ala tinima iya kihajinan wallahu subhanahu wa ta'ala atau tinima si iya kihaji lay wallahu subhanahu wa ta'ala wumus pagi tinima na kihajinan kaisa panagmaan gana ni adusene pagi gana adusene hajinan tinima wallahu subhanahu wa ta'ala itandaan ang alamat ng tinima kihajinan pagi inan adusene wallahu subhanahu wa ta'ala wumus pagi gana adusene gani adusene na tuju Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia lay na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pinna kihajina lay laysa lahu jazaa'un illa al-jannah gani ate numbas gani ate ngurung gani ate ina min penokle Allah subhanahu wa ta'ala si iye yene si umrane lay duksajina lay pagitinima Allah subhanahu wa ta'ala melingkan dembuak do meke pengudil sa agama Islam dembuak do tengurung amban Allah subhanahu wa ta'ala si yelay yang si nagumralay do pagajilay uwas ke punasan kemon gusenan tagus ke punasan tinima kajinan tinima hinangnen tinima alingnanen napituin uwas min Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa lahu jazaa'un illa al-jannah kana pinne pengurung kuye gana pinne tette nung bas kuye ke kitungbasan melingkan ini nang melay melingkan ke kitungbasan inaruk ina pinno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penumbas Allah subhanahu wa ta'ala hindi na pinne surga ni ina pinne kitungtinan siya agama Islam pilihakan di surga megajin gani tumbas na sedih man Allah subhanahu wa ta'ala gani inaruk ina gana kagbisara sedih gana binisara sa tiyo ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang amag haji tinima hajinan inanan dusene paghangkan penggara dusene ini penumbas Allah subhanahu wa ta'ala iyahin yene surga tabut ya mati tabut ya mulai tujuh hadap Allah subhanahu wa ta'ala na ini mereka pengutil sa agama Islam kajihanan ini minaksud binibituhin ini inanan nagajiin niya tabisarate binamiyan Dukya mian si waktu ka maghaji maglepas arta mian papataybaran agin magpinsira baran dito yemen terwata penukli Allah subhanahu wa ta'ala kamin sa mahaji arta manipas amban kamin dukbuhat maginang magajin sa mian tubing sana baranin sumiini hawa mian pag-iek ka arta bus karta la etin lepas sumagawa ilepas karena Allah subhanahu wa ta'ala wa ipunin magpapatayibaran magpapinsilabaran karena Allah subhanahu wa ta'ala sabihan pag etinan pe ikikinang dalay ubus kani at tenok Allah subhanahu wa ta'ala siya gania pe ngurong Allah subhanahu wa ta'ala siya melingkan tunumbas Allah subhanahu wa ta'ala hindi kitungbasan na inarok ine yan na kikahinang dalay duk ini arta da lepas le saat jihad jin arta sek kan arta lepas sumegua kan Allah subhanahu wa ta'ala lepas dekat kecil deh da setin met pulipot sumegua itu siya panengan pagi dinak si Allah subhanahu wa ta'ala ubus tunay da akan tonsin ayen penugata sonsin ayen tunumbas Allah subhanahu wa ta'ala sin yen surga ne taabut sin law kamat saraban ini jile nemian timatili ko ito موضوع بكتب وفركارة دميان كيسا إنا نمججين أنا ميان يميان إنا نمججين بانكدي بتني لو ساميان إيتيت مججين سكدوه تتي لو سكدوه إنا تدو بشي مججين أتوا إنا بيتا إنيان إنام بمججين يميان سكدوه بسارة بيتا مججين سوقتو كده مغجي يني تبسرات يميان ما تمانين نراو وسمانين ini urasin sobra-sobra ne sumagua insyaallah sumakuha niyan dasa kam jumu dok demikian aku bang hatinan ngalu sa kekuku bang penegurut ke jumu insyaallah niyan kam si belux to bang ni atin ka sumu hatinan muhadir tebini atum guru tebitek kami amban Syria atau kami amban Egypt amban dulu nagara problema dengan asik go sagane niyan sumu abu manal tertibun benuin niyan okay, bisan ko pagkalikali ito, si Belux, sumagawa ako mas, pangurong si siye,
Dia dekat ku tawanan dia umus ene hinangini nilang dinin. Dia siya may lisi magkalay. Dia kung tinailay. Dok sinisili ng bandang buwan siya lai. Yan mas sige continue ko inshallah tama sa akin. Kagi na siya humalihali wala siya magkalay. Sinekiran gay dumagaji asal ubos kun siya yan na mo ene pa sa pagaji to. Sumeruwa to si Belok to sa si internet to na dahil sa kita alal. Pang ni alu yan may kurhatan di lagi mencari sa pintu apa yang dagan sa ron katinan yan meron to sa internet yan sampai siya Malaysia magkalagay sumeruwa bis nagay makala siya magkalay to si Malaysia magkalay si internet na inshallah masih continue ko siya yan na nakikinang to ng buwan sa amin. Na po sa banyan, tamay na raw. Silaw tang silaw kiamat, po sa banyan, may nagkusikam, dukke na lapal, pagkilihante, pagkasuante, tabot silaw kiamat, lebil-lebil dalam surga. Yan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.